Hraniteľstvo to jedna fajta zmestenia decka do druhej familiji pre veľi príčiny, pre ktorý decko nemôže ostať pri biologijných rodičoch, a tiež i keď je širota. Deci pri hraniteľoch dočasovo pokľašenie splňa uslovija, že by še vraceli k biologijnim rodičom. U opštini Verbas u 25 familijoh zmesteni 49 deci. Dragana Sarić, pedagog u Centra za socijalnu robotu u Verbaša, hvali, že u hraniteljskej familiji deci možu rozviti svoj potencijal, možu počustvovati co znači život u familiji, rozvivaju čustvo pripadnosti i ljubovi. Tatjana Lalović z Verbasu ma 4 vlastni deci i 2 deci kotrim je hranitelj. В'яжеш človek za decko i jednoho dňa musiš biti svidomi, že ono pojde od tebe. Pojde i tvojo, ali tvojo še i vraci na dajaki sposob. A ljudske decko, hođe mojo, može biti da kedi nigde već ani nju vidiš. I to baš češko. Децам важно, żeby ich шибух трошка вислухати, щоб мали кому попоносовати, żeby ще й притуljeli, żeby da хто розумел, żeby pomogнули їх, potrimali їх і радовали ще їх успіхом. I popri tim, že i centri i drugi kompetentni instituciji rišeni zljepšat stan u socijalnej zaštiti, išće vše nje maju odvid co robit zo dzecmi kad napolnja 18 roki. Hoć su viškolovani, češko nahod za robotu, a prepušćeni su sami sebe.